hamande limwishia lijimbodila lanja kautria rishibahi shatsi kautria hau mweshele ziziani kale jimbo lila natia ila jimbo ngilu hamande li jimbo la Taifa ukana banvi sirtsauzi haki si uzitia hauka si uona ukana ngalabo kweli tirengo tukufu wa hoskwale unu wa hemfumuni ya hoskwale unu ni mbushirieni fumne njema ya hairi usiku wema wa hairi insha Allah hanyo tipia mjoka udunge video ya hangu ino nani mundungao na uraji vanu hamade limaishia usiku ushe wakati uja wa Komoru wa ushinda wa utsangania rishemeze haji zima haushemeza ezirende hao ezifanyishi hao abungitirenge fursa uskwali unu hahuja banvi wanauma hangu wazanziha wazishemeza waroji vanu wamwija nasi wanasho hao nasi wazaza hao hahuja rireji jizima ukana wakati uja wa ujuha rishemeze au kwa wakati uviri hali karja shinda ratsanganyihana rashemeza jizima shus kwa liunu sirenge fursa inu hauraji haupare mabani hangu wajihunda ozinsana tsapia ranzi Paris, ranzi Marseille, ranzi Lyon, ranzi Nice, ranzi Dunkerque, ranzi haini mahala walum Komori ukana mkomori ulona irumbi netsiahe utabi honezifanyishi hao harumwitsi hatu ukana ngamju wao kanga sina mahakume naya ensi kiti stable ensi ngaruno tabu ensi rasirlumanga ruwalunga zijanga mjelezo awonge uskwale unu tanke mimzazi mkomor mimzazi wa irumbi mimzazi wa mwijanu wana mapia ukana ngasi vonze nanu walunga zija ngaruji vanu nanu wanaumahatu ukana ngamwaonao zijitihadi za hao wazifanyao ukauskwali unu wakati uja wa ujuha rireji zima hezi rendi hao haruma ensi hatu awonge eti rengi fursa uskwali unu nrijivanu ni mwambieni kana wanama wa Komor wanama wa hengazija wanama wa masiwa wakati uja wa ujuha ritsahani wa ujuha rishemize jizima wa ujuha ridaize haki za hensi hatu haukaze nungo gasongedano zidi shaka sushaoshe tinaka ukantibanu ndomni kanidetai au kanga mzio nao ngamzieshiu banvi wananyasi mkakomori unu mwaha haini mwaha mwidao ngamwena zitabu zimhundaoni sisi rlohunu ngariwonao zitabu zihundao ensi hatu abunye garoji vanu mono ze publication zatilwa za husu emanifu ya he dimanche harumu mji wa Paris harumu ya ambasadi uke ambasadi inu inti ambasadi ya ukana inu ya mndu zina la mndu shainu ya mba ambasade de Comore ya wekaramba ambasade de Comore iyo ya hoa Komori pia jihilikana izurajo kutajia ukana si wa Komori pia rihundihe yabo le 19 wa huenda radaizi haki za hatu karutsu henda rawana bwana karutsu henda raminya eshitio shangarendao rambenyi utukifu ujihundrao harumwitsi ya hatu karna ujua wananyasi ridazi rikurazeli bra na ndongozi ndazi zidi abunyenga rojivani haupare wa Komori pia ti mwambiani ukana manifestation yanu ketsina janibu ya wantu sheyanu manifestation ya he Komori pia hauka koulo utowona tabu walo harumwetsi rasirlo hunu hauka baikele hunu rejuha botasi garshindo rihundu mabaja mndu rino garshindo rilimba hindu shakarti tranquille haukezilo Komori gazilindao imzaza hatu vyajoka mwade kasulinda mndu itsondasi imze wa hatu vyajoka mwade kasulinda mndu itsondasi diaspora kasulinda mndu itsondasi
rilo hunu ritaheze mali riwabeshe. Emana izo pia hindi dabo batso lapitali, dabo batso matabibu, dabo batso nsi. Bahie manati kana ujwa wenshi heze tabu izo pia. Yabonga roji vanu. Hahumweshele ziziani. Hahumjuzani nyumatsuka ujua. Ukana le 19 octobre. Harumo mji wa Paris. E manifestasio yanu ngamu ya rejezundu. Yanu ketina baadhi ya wandu ukana wanu daula haki, wanuti daula haki inu ya hejaspora. Ya hejaspora heze tabu rizienshiu harumwiti ya hatu, neze tabu rizienshiu harumwiti hunurilio. Na izo pia imanakale wensibu wa Komori na mkeradhi mrelewe karishemeza rabana rijuhe yao ngarijua weshatsonga. Haukara sirilo hunu ruwalo hula sonti pia karti tranquila. Hunu na mwangalie helu wakati ulio wakati rizambao zinu. Ukane zabaki vanu ridonjilo malahoni rirengwa retilwa harumazi ya vio. Yabu karsu yenshi. Ezilo Komori. Ngamwenda wo iho kamsu yenshi heli ya ladhimu ni heli mwajibali ya ukana ngamju hao mwede Komori mwede mwawahe hao mwede mwafanyezi anda za hanyu kamti tranquila. Haukale wongo uliwebiye ya 5,000 euro da unefami yahu. Mwede mjihundu harumatabu ya mweje, mjihundu harumatabu ya maji, mjihundu harumatabu ya ununu, mjihundu harumatabu ya shahula. Yabo ngaranzuri mwabiyeni ukana vanwezi jiri wuu kasujiri ya sirambo ngaranzo daula haki shanga zijiri yao harumwe Komori pia. Yabo wananyasi ijo wakati wa ujuha rishemezi. Ijo wakati wa ujuha rambe stop lingosi. Narirenge mifamu ya hezensi ziliobonze izo ziwa murao. Tiparo zambabanu ukai mwaba nyuangazi jaukana mtsaha tsidiwa zaimo shanga mjokana karsuwa mbazijiri harumweti ya hatu. Shai za jabasainu gizo za utsanganyi hasonsi bu diaspora buwa Komori rijunda ubonze rishemeze. Vanunga wajua bayonde daula haki vanuka batimbu utotsa haki yahe. Nyoti pia ngamanzo haki ya hanyu. Abungebo mzade Mkomori ujihunra Paris, mzade Mkomori ujihunro Marseille, mzade Mkomori ujihunro Lyon, mzade Mkomori ujihunro Nice, mzade Mkomori ujihunro Bordeaux, mzade Mkomori ujihunro haini nsi ya Faransa. Ijo wakati wa ujuha rishemeze. Haukai nuti normal ukaleu ngari juhao ritinzi biye za 5,000 euro mzima wandu wa ili 2500 rijuha rende Komori rende tena hula hatu kartian lezi shanga si harumatabu yoti haki ezabili ngarendao ngari rohao vanu rambe ngarendao harumaze njema ngaredora wahe kabatize nunguza utsogeza mfanyeze nungu hizo. Yabo zijo wakati wa ushemeza ezararu yende hatedini isaitolwa. Abubu wa Komori ngarida zao owaloda ni wadaze sirlohu nuboze ridaze. Iyo dimana naribu skwali unu. Nabe na wakeshamba habari ukasi diaspora lobonze ngasi wakati wa ujuha rishemeze. Ujo wakati wa ujuha rishemeze rambesi jau. Haukade unga mjuha umwede Komori ngambahiza wezi nduza hanyu zende zipotea mjuha mlibize biye mwede mwadeduane zinduza hanyu mwede mrenge shida mwabalia shitolwa
mrengeshila mwabaria mjembitse vakansi yanyu mlivizila continueri eza undi havo hindi zinjinga zipote yao zinjinga zibwao izo pia iyo haki ya ujuha si diaspora rizidai osikwale wouno le 19 octobre rihundi hepari rende rabekana zenongo izo na zikaze kifu haukeka sisi wasi karjaji sikinia rajuha yabo wowo walo yabo wambongwa ruma o badingwa jozi lihorenda nai shekariju hasonsi pia waono kariju arendo ambasada ya hatu arenderi shemeza ngwajona kana yangala hauke mkomori ulo bonze haisa hajuha jabo kariju wakati wahoa na umahatu wa ulwawa jabukari juu haranzia bungasi harumwa abantu garusongo wanazembwa nazino haizora ziona kanali umwana Adamu gurengwa haulwawa hahimisiwa harimwa mzinga liwo wana hatu mzazi wazaya ngwarengwa watondongwa watu wa masashi yabo ijo wakati bu diaspora ijo wakati wa ushemeza sonsi pia rihundane pari rendirambeze nogozino na zikaze kifu ngamona ukanali wumndu mzale kutsongo bironzi yani hahundu mndu hamagara hamtragarini hede hamdisipwazo hamwafu hamangamiza ngeyabo emzade mkomori ngardaza uzengo zinus continue bangar jolo shinda rehenda da bible mnyanizo mganza obadi hainirifanya zinu Mwenyezi Mungu dia hanza yabo mimi amanzonilize vanukana ngaroji vanu e manifestation le 19 intibanvu ya wandu inutidaula haki shainu de komori pia yabunga roji vanuka haini mara walu mkomori narijuhe ridai ze haki za hatu narijuhe ridai yensi ya hatu rege mifano ya hoa saya babanu ikarsolo kansira mba nsina huja ba mshika usanede komori badika batini heli usijenda komori haukayihondo hanyu msijo huja de manatali jibola ritilwa uhara hata ritsolwa mbakana nsina usubuti na beja sina usubuti na beja ba mozonde komori badi yabo ritsoka abo na oba uozidi ebo kujajo wakati wa ujuhari shemeze radai za kizatu armuyamba sa inubahatu ya hema nansi mkomori ya hemkomori ramwana mtiti ramrumbuhazi ukanaliwo garenda obala mwafanyize passport za hanyu kamsunikiwa elera ya ladhimu ze passport za hanyu ngamwendao mwabilwa endata maudu hamabala mnungodo ha medecin ya ringi rendezvous na ilo jumba ukanali hamsi wabo hausaidie komori ya hatu yabo ni manaba ukana vanuro walo komori kwa tsuyeshi nana sisi rohuno rikubali mndu mzima haribere karsuju harahenda ndaradai na rijuhe uwakati uja na mtafadhali bazinsi za daula haki zinsi za daula haki shazinu za hekomoru rendera shemeze jizima rambe na zikaze kifu haukasonsi pia rasir lohunu rohanduza stuwa lohula ngwao harumatabu haukayo lohunu endo ambasade ndafanye extrait de naissance ngukaizwa nsuja nsambu omwiso abo kakanikiwa izo nizo zilonyangu bwa komori rija owalo komori wendo juha wadaizi haki za hao dotsorengwa waheziwa hodahaju owalo komori edini isa ishanje wakavati dini komori rija tena zeandana mila za hoa na hanyu zila mwiliva oze bieza miliona milioni mwafanye ze shughuli za hoa na hanyu ze shughuli za hoa na umatu ze shughuli za hoa jumba hatu ngazi tolwa haukati ziono juzi mze wa hangu ya hima ya ringa mrongozi amba ukana zeandana mila ketina udroit ya mrubali ya plus de 100 personnes ebo mzazi mkomori diaspora ujo hauju 4h du matin wende wa veye wa hose no hundre billet ya 2500 euros ngarda zao salamu alaikum mon frère ngarda zao rikensi na ndongoze henda zezidi simwabianyuka na jana usiku tiono video
nsujwa ula mjidahu shao mjiuoze nungu mbaba uwe haba vrema garendora tsahe reada redini pia ngazitulwao harumwensi shabo mzazi mkomori haubo mzee wa hangu mkomori mdiwa za ukanaba nusinderwao aurehenda shawowo ngwarilinda o ngea bugarkensu modani au ngari juhori shemezi rambetsi haki ranziye swala haukan nyinyi de mahaba ukana so change de mswahafu ele wo mswahafu kona uja change ne swala ya hejuma ishanji nganyi munu ngamwedo biyo ya hweda haini nsoma hakomori mwafanyezi anda za huwa na umahatu mwafanyezi anda za huwa jomba hatu mwafanyezi anda za huwa na hatu shawala wajomba hatu wakawangwa umagui haukale wo mzee hamando la ketsi yambi ukana ketina droale wo mru mzaza bibi harusi hau duza bibi harusi hau bwana harusi abale wandu kume na bongo ajua ukana hizo rifanyao ngaritumao ada linuturu ngea boleo bomzaze mkomori bomze wahangu mwenye utoe fikira ila ngo fikiri ukane mana wakazomharuma uo wajabu wakambaze ndogozila eula modo wajikaza ula ukaziwa no ni diaspora do wananasho ho walobonze do wanaho walobonze do wanuza ho walobonze yabo bomzazi mkomori yode mana roji banu uka wakati uja Mwenyezi Mungu ajaidia gasina wana mahatu kana zenongozinu wazidungu kwa tuziransi uzamba ruwalo komori ruwalo hunu weamba ukana wakati uja sijale wonje njezi ni mwabieni ukana sijaspora lo hunu narla muhedi ngosi ritowe haini randara eha haula ulemi vurakanu o wakati uja wa urudi rijuhe haukuwa na damu wanu rirarantise sibavi vao warenge mvu ngwawedao haini usiku rajuha harumwensi ya komori ngarutsongo ishi ya ukana jao ngarutsongo ishi ya kana jao ezila pia hindi dabokana vanwema na lewo ekomori ya kana itiso badinda sira kahunu deshatsonga haukarika ushemeza ngarshemeza orijason sipi abasaino haini mru hafsi sevole hatalakile habakunda ni hahe erida zaje kasi za udaza surtu ngamjuo kanga wadu amba onde daula haki si daula haki haukada ula haki ni wajue kanga wanawe bwana hausheza jale uzinuza hekomori pia zinuza hekomori pia ngizo za ujuha rihondani pari le 19 rende na shemeze jizima rambe kaze nugo zinu na ziziedi ngosi wananyasi wa pari wariji wananyasi wa hemiji mirwaji na wariji warambia ukana le 19 mwanzo warione ritsanganya harumwe ambasadi ya Komor le juba la hemwa na mkomor ilo tsila zadi ilo tsila serse shalambwa ambassade de Komor yabo ikabwa ambassade de Komori yabo haini mkomori gena droit ya kwenda ya daizi hakizae minuhu de le 19 octobre à partir ya 11h harumali jumba la ambassade mkomor Paris na mtafavu alimtsambe ukana kartsuenda ebora henda ta rihundu hindi njaba linuda ulaki mwa mparaoni no tsamba de Komori ngari jiparao hauka haini mdunge concerna haini tabuzirema o Komori sonti pia gasima concerna hauka gasino waluzatu gasino wazaza hatu gasino wajomba hatu gasibainge wala wajomba wakauhaze nyimwengwe mwanzo wa mtoleeni ya la maridhiki ya hanyu nila turula hanyu yode mana na baukana badiri rida zabure bwa Komori haukai ya danamila isange dono bunguzi watena batishi ya mzetu ojana hazamba ukana ketsina droit mvahirisho mruya balie plus de 100 personnes ketsina droit wake wala wanayahema bwana harusi wadunge mwana nyao wende hosali isode kameramani
ne de kameramani no wajuko hanime do aluna droit da mwesali ngia hobo mzali mkomori warenge sali ya 5000 euro wapare komori pia ranzo wa jombaho ranzo wa naumaho ranzo wa naho ranzo wa nanyuho waje watsabuse mwana hongojuka ulala honda nile 19 ijo wakati wa ushemeza banga mumnikoni miadi ukaze nongo za hambo ajuzi ne mzeula nsujwa ula mjida hu shanga mumnikoni miadi kana nane to tsigeno tabilite lu Faransa bano ngwajo bale ritmu ila wajenio bano na abo ya umwango dawo haukana ondo wadongo la uhalima uwe kawende wanikiwae bahasha wonjwa mishana ninokulwarani mwabueshi wanikiwa na zambwaja na Komoro ukana haujuzi ukaze ngwizo nganzazo zife bahizi tije Faransa bano bayo ndesikumjo kawone mzali mkomori hauke mzali mkomori yarenga 5000 euro ya sali ya juhayati nzambuzi 12 na magonzi 10 na majunia 20 ya nsohole na turula za mrumme minaishe mze uo ya rungoa yamba ukana hate hishima ni tiba haruma tanti hawaruma junia la nsohole libeshewe mwana shaka tina turararwa wanduwa onili turu la hemzazi mloza yalifanywe mrumae mwanae yenga mfikirikana izole zilo nyangu mde ali swali hibure haukaida harendo ranji ya basainu wakati wa harendo ishakana aliswali kajikanza ya danamila seinu ngendo ya reji ya honga razuri kwa biinga mhurongozo bomzali mkomori leturula honga rendo letolwa haukale turula ho kansi urengeze mrumae mwanaho leturula ho kansi uhime haruma lebangwe ujibuwe nojibaya leturula ho likansi hahupare mabani haho waji wale ezenjima za hemwana yabo nga mwanzo na beukana mzade mpari mzade Marseille mzade mnisi mzade mlio ijo wakati wa ujuhasonsi pia rishemeze ketsi na ukana haridami hamiche sonsi pia ngiyo wa ujuharishemeze le 19 furi hundrane bo mrabanda bo ambasadi mkomori ilo Paris winga wajwamba wakanenga ndoshida rundeze biezo redi hosonsi pia ndongo mbrazanza au mrukado ziona kangizo hali ndongo mbrazanza au mrukado ziona kangizo nziro haukaya bongondo wawaniliye ensi yaho hezi fanyishi hao ni mikataba itolwao wabeka stop msijemri renge sistani ukana ensi ya hatu itorengwa irendwa ukana inunsi ya shambe naribulwe nafasi ya hatu haini mluna ndongozi mhozao na haini mruono tabu ya bilwa ya zambe yabo le 19 iyo ngari lura shemeze zinji haukana ngari dhulumlo hao monsi edini ngetsaho itolo harumwe ntsimbili yanda mila ngianzo itolo andraru mraba hindi zihaki zahe mwana mkomori ukana utsambetsi jawu ngetsaho stolwa wendo rongo wa haya nuda haju na renge mifano ya huwa na nyasi tina hamba bushini hauka haini tsingiona ele bumba la hao shaijo kanjema ekari kopi ya zenjema rirenso hara wa udoji ya ramba ukana nsuhenda bamchika usatide Komori ntinyonda tsoni hamwe kamera epinga wanadamu tsawala ukana worenga zirimbani zinu helinu wakaza warengo naleso wafanjao ili hindi watijooniha ukana vanu tika haruma ye emanifu no ilade tsihatu kujajabala lazimu mumrie Mwenyezi Mungu shatsi manada Muhammad asi halafu nyinyi mjihansi ukana ngamrio azali a ce point ukamnungu jojidegize yarenge yeyinu yafanye jawu ya hindi no na mkiradhi babala umlivyolize bieti azali
siyazala fumani yomlivyoze bienda nyiwanye de mtsogo juhamwe de mtsobe ya ranzi votasi hata mwezungu saze metro za Paris mwezungu saze metro za Lyon zet metro za Marseille ze bisi za Marseille no ili maulu wendi wakija bani haho wahe uloze mwana maho ufanye zaladhi mufanye ngele wonga rujodite shivani ritula shivani hula rijodite shivani hun Faransa na mkiradhi kwezi bu diaspora bu wakati wa ujuha usauja aungetska uja banu njenreji banu ni pare bani hangu ni pare mzaza hangu ni parowa na hangu ni parowa na uma hangu nanu wajomba hangu nje muhime sukuyo mrongoze mabani hanyu wanzoka na liwo wadiwaze kwa na torsho mkaza ovanu ila dasi ani torchon soit torchon kayo chiffon chayo façon de parler ya kun faransa soit base la torchon shau mharuma wa heda na mila iyo wadiwaza bomze mkomor ukahuhimi uvalide izo azalia tao shakutsuhima wa valide izo wananashwaho wajorwa wajiho kaziwo shanga mkaziwo ni haruma hiyo mwende muhimi mdo wanilia azali mdwamba izo azali ambao ndo haki shaizo mdiwa za ukanema na leo mkaziwo mi haruma hiyo mwetaeze dragila hizo badi waone diaspora na nika mtushida mwadailie diaspora kaze biezinu na zisiswa honsi zike bei normal ize continueriza hoa naonashwa hatu mwana hatu zehija na zilibisiwa bei normal shamuhimila sheivi haka ngamshivalidewo lewo mje mkazetaji ukana hatedini ngamjowi tsawa muisise bonsi muirenge muidiwaze hasibabu mndu mzima ukana zimfaida izo za haye eche nini famiyahe shanyoti pia ngamfobure labda haja mujomi jini hanyu nyube shwaze nkota za mji dazi nyunjilwa homa lahoni mdotume majuna tsuhole neze sairo neze vero pito itu kandazi ngamliko vero ai sairo manabo mjula shabla shamaha sha diero bombaba mkomori ngore ngongwa na waho uhuze uhimiswabo kaenambe jao ya wana nyasikwezi wanaoma hatu wababa hatu wajomba hatu hawasisi wazazi haukano ngozisona mzazi husoni zokaza avanse haukasisi limaona haya na rirenge mifano ya wana nyasi waluhonzi ukane mzadi mkomoro mzadi mbonzi wa hezenzi wao duarengao wetenda hosoni haruma odailia ensi ya hao yabunga mrujibanu kale 19 mzadi mkomori narke hawinji bamre mwanivu na mzazi emona haya mzazi yemkoza mzazi yemlila koko mbaba ezahe dobangweni shemwenza haya mdumshe haukari hana difference hatu mwanoma hatu wanu alafunga bo mnamogotso la ukana mso ishi ya wandu emdumshe ola katsina udroa ya ubira wenda bala emdumshe ola kabati droa wenda badi ngide marni ko ujomba parce que le wobo mbaba hangu bo mjomba hangu wede mwinyi uhima kwezi watukufu unidailie ikakujandailia no sihuishia bombaba hurongwa kana Mwenyezi Mungu ajaila kabasanga msonyojoho valejoho ile manaragana vaya bombaba hangu bomjomba hangu dabokana ejoho ila wewe na huvaza yo bali kutujistehi ngeti na wirengana ivaya mkono nsongeza na rengejoho yaho na vaya haukaizo waladhimuambe na suladhimunambe huziribavuni yabo ngamina ntwa yabo dans ce cas là wo so shida wadailie joho yaho no ne dragla yaho no mharuma waho yaba mjoringani vaye ni himeni hudailie bombaba ni himeni hudailie bomzazi
ni himen hudailebu mwana hangu hauke mjomba na jumransi ya juhe yawe kasaba mjomba mincha mwandana mila bano ngamamboza hemba na ukane bwana iloko muraba sainu ngeanzao hana tanimanu tabilite ngamvalide wizo azalathmani ya tsao na banema na lewo ujuha wo uvaya hukahamando udohenda udore ufanyaze anote de marshu ibalia olada mi diaspora dina jina hukazo muharu maula shako tunsikinia washemeza wambe mwana msho hangu hawe mwana hangu biyengi yohali bazali shamba bahurengeza kakweli ngojo hima wanile azali izo ujofanya nizo azali ya jofanya sha izo mimi mwana msho hao kuna uzifanya yabo tika ujabanu kwezi njenrechi la mzazi mkomori njenrechi la koko mkomori njenrechi la mzazi ulo haruma bwana ranzi ka 2019 jusqu'à maintenant ni mwambie ni ukana leo kastiza Dauda Haki hauka haini ndungura hamba nitsamba waundi Dauda Haki leo ngizo za hekomori pia haukezi unrawe komori pia zetabu zijiri uharumwensi izo kasujiria Dauda Haki ngazi jiria we komori pia abungikwezi watukufu na rensi ledzina lauka rilemiwa cheda bianta no kapsujaze ngo hindize nongozo njeme manale wazali yaringavu dabu madaza mwari tashonga sirakanamvu haukale wekaramba ukane mndu yatsije Marseille vano ngamu mrenga au mumtia Marseille na vale mndu ola harende nai ikarabe mndu katsina udroya unjia mwe frontiere ya Marseille hawe ya Paris bahila de samfanya o haja no ili monise kana mtu yabo nyingi de mwani paze mvu emkomoru lokomori ekatsi onokana ija wajanongo za uladhimu ya juhe kajajuha bahibangu mimi nlohu nulone jitihadi ni mwanaka kajajuha baada msongoda za tikati tijifikirio mwiso hangu uka ai amtsongo wana bwanaye wanadamu wasuna irumisha hao yabo iju wakati wa ujuha ritsahani kwezi rireji zima hezi jiriu harumwensi ino haukaba sainu msijihada yukana sonsi pia ze droit wana droit kana upia paisa wende shakartina president ujo himaridaidi eze hakiza hatu sirlobonze preuve na mwone Senegali imo pia wana mkonzi ukawujwa uvoti si wakomori jusqu'à l'heure d'aujourd'hui car japa rukubali warulobonze ra voti yabo yo tena yo ikabulazi muridai manabu wahise pasiporo ya mndu ya hisa mwendo ambasadi kamsuni kiwazo shanga modo mtoaze droit de ça c'est de dossier mtoa de droit de tijihindini mdo kazi zwansi ujatsambu yabo izo ikabulazi musiruno hunu tena rizidai hozidaije karna ujoka modani hatu rizidai dozubaho pareni wario ni karijuha diaspora ijuha si Dauda Haki amwishiendo si Dauda Haki diaspora ijuha au kezili mundao kasunda Dauda Haki ngazundao diaspora haukanyine mundo komori kweli ngawandwa Dauda Haki ngwaenda komori uende izonga mjuzija uende hula wa unuzila ikakwa himi bale saila warakiwa la aeroporula baini heleko morilo na shonga aini heleko moria tulwa baraka ni azali ya izihanamu ala kuli hali ikaivoli mrenga umlo plus de 80 personnes ou 100 personnes mweleva la monezi twa biazila wallahi muhini ala aeroporula mshemeza wallahi bien sûr ngamjamba kana emizinga ngamanzori ulawa kuna kaulawe haki yaho sheka msofanye geste bo diaspora mlao mwedo ula mwenda mweruhuraze valizi ranzi itsandra ya hata hahaya ikamsoka mshemeza wakati mwenda hula maunaze tabuzila
ai ala kuli hali ngele wogo msijojo usubuti mwashemeza hula ngena mje huno rijeri onane rijuhe rishemeze bagazi jo change wallahi karsojuha rijuha sonsipi ya usiku diaspora kamili rehondrana hamali obo maparwa wallahi zijo change haukagwa rile wao sirubo nze haini shinji yao harumweja ula dasi haukazila deze bieza 2500 mto wao zila deze bieza 3500 mto wao ze avyo zila karjahana vyo komori zila mvyo ziwajiri wao wani kwa uze faida dawo yabu nga mwasaidi yao mwabwa mkensi ena mwahamzima ritede shanga mwanzo mjonisi ukana one riche eba yazalizo wafanya windi zili bobaya na aredera hezeze biye wa kontakte ze agence pia na mwiheze banga monao mwifanya 1600 euro waja mwifanya 1800 euro waja ijali wo bienge 2800 ya biye ale retour imanazila pia hidi balanga mfikir kananzila yala mapesa mliba yala hanyu yale waringa ondetako morie ngwanyi saunda onao haukako ya jobuli ensi hao le dongola hao le kansa vio gratuit yabo toujours iyo ife partie des états bumzio nao ze continueri ngamtoa unamwone hali ndehula salon mwiba izo mrado liba 600 euro salon 600 euro et après ça ngiralinga 1500 euro vous imaginez ngea bobo mzade uloma ngabana wanzode waluzi hawa isa wa nyumbaho utawe wa meble nyumbaho ujoka hula meble huno ubahize ha 1500 wende hula utowe 500 euro yo 2000 ngezo khasiza ujuharidai kwezo watukufu ngizo za ujuharidai na mrenzi lizina la daula haki bahanunti pia nga mwanzoze haki za hanyu na rijuhero unrani pari haini mwenza uhuze ulo hunu kaka na ujwa huja na so pari mwana nga ulo pari ukana na mwende le 19 wambasadi parce que nga wafanyi wao manifestation ya diaspora nika mdo unoa na nyasi ze diaspora za sayazi nsizilwa jina ukana ikawa shemeza ukana nga manifia ya diaspora wo ujuha haunti pia kwa nangu raze haki zawe saila shawa jo parozi hunda haukabo enda wa ndika changement ikawa uni haka wajuha yabo sisi ngarjo kansi modani rudamba bo daunu maha aukaha ni maha ini ala hulaje to shemeza na baraza ngonde zila wizo kabisa charge shawo muhija kamna ushemeza kanashe narijuhe bakasiza ulala ni mahenda maona egaler ni souffrance wayona komori ijo wakati wa hele 19 kana na mrangari mramada wo harbole jubala hatu la hi ambasadi komori hahoenda la regizima rambeze ngozimu na stope mreba levalizia havale gauni jemala hasa mwansarmo mlingo yatisimbuhe na hali bi 2500 euro 2800 euro chambre ya jivala ya jusevalizae tranquille ya irenga ichogarini Mwenyezi Mungu amwasilisho hao izo nizo sakawlavi mulewo rijuhe ukakutusimbuha uhunde biye ya 3000 uambego dohanyu uende hula hanyu tena uende wadoro hora njiviza valizi wekazabo hitso hamabala ngawe harumansi ya shabi epi muono ukana na mwoni ya leropuru ya hanyu ukana ile ngwani mwampu wambra jinadu wa rumao owenyensi warilwa bonze shanyiwe ni manaba njuzi imana lewo ukana mrenda abala mbushi nafanywa mkarakara haumbu mwana mkomori ukana ijabala huonobo mzazahe urorevalizi yitsubeshilea dabuka wakabala wa komori leonga rishia ukana ala aeroport irengwa nitsizi ndwa jina do waindini ngamjua uka hata unurlio okwa dukana hajanasi hororazi valiza hatu ishahau wa control zaini shahu latisa wana hula do hatu hunu sindo hatu na abasaini wele ware mwana ndwa jina
waja wakansi geabo ulajohumbisa harilwa bonze haukana ngamjwa kwa serikali ya zali ukwanza warende wantu zema shauhanza wajihansi wadorenda nanyi yaboho nakana liwo imwana mkomori ya kabala minu huda nywa kanwa duzanyu pia warilwa bonze wavelwa jamajaya warilwa bonze nari mjuhe lingosi azaliyo hanza renge wandukana ani wajiwa renge nsi waikadamize showe nsi ikanza waone ikanza faida ya hima nansi mkomori ya hunde faida harumwe nsi izo pia imana zetabu izo pia zioni hao ukale wo mzazi alemiwa yajo urenga evadisi ya do irohora irohora ibali yezunguhaniyo dabokana uwalu ya botsi wantu dasi shine hele kumuri hatu ya ulawa ya zihwanammo kabatsi mwana islamu ingi wala wangazi janu walwale aeroport wajona mndu arhore valizi wabule mzaza ya rugwemizi na bala hali bibia 2800 hali bibia 2800 fanya zetu rupia no ya wasuri komori shimana ziunda wezo badi wabwe abotsi dasi ngeizo bwazali wa komori kamla iho juzi botsi dasi mla iho juzi ezo kazi ya wakati wa uriangaria arishemeze jizima iju wakati watukufu paskari kauzilida kana leoze tabu maziona pia haini tswama hamziona obo diaspora mwenda uko mor kana un jour l'autre ngamjuja mshemeze rijuheri mdungoni sirluhu haukarizien shigarizonao kana haini abala valizimili nzima ikawasuli nzima keja wasuli zila wala dhimwada idetako morie parce que moi on doit faida za hizi mali zanyu za 2800 za 3800 za bie shawadaza bawewe vali zangu ihibwa vali zangu itawaje ifale mrevolte yawe sayo shamjihansukana sinasubuti ndongo shilazali ya chujani fungu hantoma gubani yodi heli mwajihansi yodi uluka ya mkomori uliwa basaino sinarungwa shilazali bon yabo mimi njaka ujabanu njeni ni shots kanza njenreji ni parwa zadze ni parwa na mahatu ni parema shababi ukana wakati uja na mana shababi mkombozi wa hekomor ukana ngwanzu maudu etsiyaho ikene nafasi ikestablo ngawa ujuha 2000 le 19 mje mdengeze mikro baba msisi wazaza hanyu abasainu aswa hwimari mremeni koti gaswa hwima hodingoni hanyu shababi mpumori wende waladhimu haukana maudu ngide mwaladhimu mrumetsila hamaliza hambwani mwana mangu sheha jana harumwe manifu ya Paris harungu wangu hambokana harumwe mbwana inu ngasina wandu wasoma ngasina mashababi ja fatihu liwurti jumkubali fatihu ya renge nsi ni mwaladhimu mwime mwaneda nyae ndaze mketi wazima mruwe au nginga ruji vanu ni wana umahatu mlono ustaarabu wakaiye wastilu wabedebede waurongo weshizungu sasubereha na mtafadhali mje mtoweze lugha za hanyu reulo la ujoshi arabu Mwenyezi Mungu ajalia ngasinao asinawa shi arabu ngasinwa jwa ushingereza ngasinwa jwa eshishinwa pia ze kabila pia ngasinwa jwa shibushi zikabila hizo pia ngasi harumwe bwana ino ngari jwao ngabajoni ni shibushi warongozi wangu wailewe watsoelewe shizungu watsoelewe shingazija izo pia amwenga rojivano ni wana hatu kama Disemba na ino ranziva la hantalewo banvi mbayaze vole mbaya mtalakile banvi ngo harumaze Facebook ngo ujuma utsoba buhano abezi watabisha ono abezi ntie lienda onai yabo na mjeji wakati wa ujuhanyuti pia mjirangaliane le 19 ilirioni hekawanda la wandu waisawa juha ule mivuna ulawe harana ufe wakemsubuti safara leo na wakemsubuti safara leo bamtsokiri rishangazi watari shangaya omwiswabo azali hatavela kuyodi akautaka utsadi kwensi eti haisanikiwa yo mnikayo haisaha ahewa onakana
nge haiche nge tuswel harenge nsi haidanganya izaka ya zendi redini re harusi reze sijiri limitsu jwala shonga dobia ka mtabuje da bejo ho yashinila shaizo pia kajajo zanza harumwensi ya hatu aboli o baba mkomori wa hulani azali udoja wana mbokana ekamnungulozo emwana nazifanyoda ni bahia we ya umando dawe ya umando da nyibu banotabilite za nyunga mwabioni wallahi fikira ile tsiparuja marseiban fikira ile tsiparuja marseiban parce que nywa baba kamna ulai maulida kamna utulwa mwa maulida abonga rjo anwile shaka rjo anwile maulida sho ana hatu uando maho ana hatu ngarjo fanya dini shekemba application ile na ishambwa jana pomori ukana ketutsa ha wandu wana madweda mwazenyi kumbi ketutsa ha wanaume wadudunga nge mwana mmekana udunga imdu mshahe hawe mwana mmekana urabanu wananya wanonunga mrabi yao ngamrabi yabo nani maulida ngamjo itoa halima ngamjo toa vanu heli mjojo uvaya ze jihoza hanyuzila ni miharuma hanyuila shada bokana maskini wazazi walomunu kana ani banvyo masubuti banvyo kosubuti shaito kaubidi kana haini mvumshe notabilities aina mabondo notability mvumshe wahanu mvumshe notability wangu wajuhe bao warengeze sahari za hao warengesali wakezi soraba kanwano wamewanu walande mzee wababala nwaze no mzee wanzo yarutole shaula ho hanywanyi uo mzee na mkiradhi wazazi wa manotability rijo wakati tena wa ujuharengeze sali rambe baba mkomori mbaba notability ikahubala namna ukana wanzo kana wana hatu wa Roma wana hatu wasunga no wana nyao wajahar mazenyi kumbiza huwa na nyao yabona ni maulida ongarjo suspend ye maulida halima na ufe anto halima retso himarizine swandu washe okumbi huwa na hatu ni contrary ya kurjo jiwa parce que nduka swahili yazungua okumigo isawa sababu de maulida hanyu haukanga mtsuku kabala mtsubabu hamtsoka na mvumzima mtsomwenda na inu ta wakati ubiri yawe ya umwandu dawe bombaba notability na sigara mwabio ni maana notability mlo huno mti accept zenongozila wala tsishe mdungeze nongozila haukuwa lokomori wo kwa mwishilani zo mabao liwo mtishe baba mkomori yambezila banyumzi bali mjahuno bayo deskumjuka urishia yode sikumjuka urishia haukane ngeva ngoishia wizo mwambia au kanana mlawe yazali muhime monise milahanu ni adana milahanu wo mrongo wa hunu mwamba ukanati haki ngamfanyo ireri yinde wandu wa urengeze nsi iyo ye mndu weiba fanyo na ika uladhi mumulaye mumreme zifungo waso usubuti wazamba yabonyi mlo hunu garumabia oni mbarungu yakahamba juzi komori ni mzeula ikartso ishia kanga bobunjiliyo hunu la husu zenongozi la kanga mazo mbunguze zenongoza huwa na hatu wallahi garjo mfuliani ibwe ya umando danyi parce que nyinde mlungu kana halima nyinde mlungu paro abake ngamjumju habari ya shughuli ifu envelope yaweka mlungu ritmi ya baba ola lokomori ulaitoka ubidi jana usiku mjue mjiliane mwambe bobomze kaushia zali mwambe kabwaza zenongo ufanya wabo lunajila ezi si haki horahitwa hodhulumwe komor horenda naye komor horengeze mali za komori udufanya udozungula nomji ratasira jio baza angalia zinzia ubirao kakasini normal azali karsula la tranquille mana karsina mwenje karsuhula karsuhunwa karsina docteur karsina lapitali baba notabilite izo zola de muzambe shati de ridhi kimnyezi Mungu autinia ile ungo tsahuremeada uisiseada ubunguzeada eba udungo jukauka mlumidi kwisha kuimisavo dizo ema na utojo hoyo dunga imagari wa masoda mwese majilisi dizo uhundeshe ushaho uhunde envelope yaho maudu joni ke mshahada ule kilo 2 za nyama ya jiapi yawo nsabidi hise yabo kuna ujo uminya kuna ujo ubunguza zianda wazazi wanzarengezwa na umahao na wajomba hao mwana hao karadhi tafadhali shasinga mwambio ni kani diaspora mlo Faransa attention
wana hadisi la waisha juzi wa mbaba wala msizijeni zo muno baretso ate maudi daretso ya suspended hato uhalima wahezi ambiru kuzangi retso ya suspended hata holoza retso ya suspended watu retso towa haukaheli maisha niliraishia utsove joho yao ni dagla hojoda honi hangu sive sudai hangu ne sari hangu tikatsida minawe tsambwa mide mbumshaho yawe kaurenge decision hamba ukana ngobunguzo ukuwa na hatu wasidungana unanya hao wajazunguwe mwana yawo bangwa mjurunguza uhalima ikabu mbaba mkomori huja hamba kana ngwanzo bunguze wasidujwa ndo umeharuma zenye kumbi wanata tsulwa nona nyao yabunga rohambi ya ukana hante maulida hanyu karna uyafanya retsorenga kumbi wa hatu rifanye dine riparua na hatu ze hisabu rihimeri wobedi wari waombele duwa wana hatu wabahe d'ailleurs comme tu soma chamsu nyamkansibala mlikwaze envelope wenya fambaya wenya purusa tijida hubini odrau yodi shamhansini bala yabuli wo kabatsa tarikri heli mwanzo mbunguze ya dahatu wagwa garibika unimiaji ukana nani uhali magabjozia abjozia mjomba mdahoni ujijwa mdalika haidi mbatukanza mdalike shaila rulo mparani wandu 20 na wandu mungo miraro remtono malahoni hatu rejale twaza vilo premnikani zilangarimnikani hando huwana hatu uranzurulozo na hatu lafunga mwanzo mjomba bekana ketina droit mrubali ya wana plus de 100 personnes ketina droit mru mwana mmehoenda hosali la beka sikaza